ngifuna futhi ukukhuza abantu ababhema isnafe lapha ezukweni kunesnafe and wena uma ungayazi uzathi intaba uzabona kuyintaba eziningi kuyintaba awuyazi ukuthi yini lento le ngoba ibovu it is red anything ibovu ezulwini red ngoba inomlilo ngithi so isnape isikhona ubona nje abantu mabafika amadimoni abalahlela ngenkani ababeka nje ngobuso uyabona uma uphusha umuntu ngapha ngabhlungu kanje uphusha kule ebondini namadimoni bathi na into yakho angithi ngibayifaka ngapha isnape abanye bafaka ngapha ngithi ngasemlomeni ngithi beside laba babhema siyafaka nalemlonyeni kunabantu abafaka ngasemlomeni isnape that's why ke sibekiwe lapho kuthiwa bayenze and manje bayenza ngenkani so ke sifuna ukubakhuza bonke abathanda isnape ukuthi hey la uNkulunkulu akakunikanga snape uthi you are good you are perfect so lezi zinto lezi esisithanda thina lapha emhlabeni usebenzisa isigarette uNkulunkulu ukudale without ukuthi usebenzise isigarette you are perfect akufuneki isigarette angithi akadalanga ukuthi sibhema ama drugs si perfect usenze sibe perfect thina so uSathane alethe imitayili athi thatha na isigarette bhema kancane nayibiye iyabanda what angithi wabo uletha izinto enabantu bayazitaste mabaqeda ukusitaste zinayibiye abantu iyabanda uSathane uyahalisa libhayibiso kanjani ithi uletha izinto ezingcolile kodwa uzilethe ngathi izinhle akashi ukuthi nje nansi ibhiuza nje iyabanda actually nayi abantu uyashisa ngaphansi so wena uthi okay ngoba kuyashisa ithi ngenze kancane kanti kune spirit esizwenza ukuthi ubuye futhi next week usuyasithengela manje because uJesu usibonisile ukuthi why angafuni alcohol kubantwana bakhe yeah ialcohol usitshela uJesu athi lokhu ukuthi amadimoni bayenzana in the kingdom of darkness lapha phezulu mabayenza alcohol but njengomuntu makahlanza bayahlanza kuphuma into esabekayo ingena kule misebenzi utshwala uJesu athi uboni adathu abantu mabadakiwe abanye bayahlanza athi dathu abantu mabadakiwe abanye abafazi bafuna ukulanda amadoda mabadakiwe athi abosisa abaphuzayo kuma night club bayela kuyodakwa mase badakiwe bahlangana nama boyfriend the very same night bayolala nabo athi umoya ofake kule alcohol athi abanye abantu babaholile baphethe imali akaqala ekhaya uqala etshwaleni kule tavern aphuza umoya ongene kulo alcohol umuyenze ukuthi simase kadakiwe akhohle ukuthi ekhaya bafuna imali bafuna ishiwo angithi phuma umsebenzi noholile uqala lapha etavern uyaphuza so ispirit esifake kulo tshwala mase kadakiwe le mali le uyayibheka kuba nento imtshela ukuthi hayi mani idle imali yakho hlukana nayo angithi wabo kanti spirit esifakwe etshwaleni so abantu bayaphuza baqeda utshwala baqeda imali angithi uhola ngeviki so uyiphuzile wabhesha etshwaleni suka lapho sekadakiwe usabukuye ekhaya ispirit esifakwe lapho wathi futhi uJesu kunespirit esifakiwe ku-alcohol for abantu ukuthi mabadakiwe balwe kozibana abantu mabadakiwe kunabantu abalwayo mabadakiwe omunye uyakwata makadakiwe angakhipha isibhamu khona manje asidubule uJesu athi umoya ofakwe ku-alcohol why because anything that the Lord said do not touch once we touch it uSathane uyajabula ngoba uNkulunkulu wakhe uthi amadakwa akangeni ezulwini so uma kuthiwa amadakwa angeke angene ezulwini that means ke ungadakwe wena you are a child of God amadakwa akangeni once usebenzisa ialcohol and alcohol iyadakwa then ke uSathane uthi usebenzisa into yami ngoba uNkulunkulu wakhe uthi ungayiphuzi lento le that means yami lento le izophuza abantwana bami wena uyayiphuza yabo yes that's why uma uphuza utshwala that's why uJesu uthi sitshela abantwana babazalwane bangayi kuma party angithi ngitsheli abantwana babazalwane uma wena unomntwana umfana una 14 years esikolweni kunomngani wakhe uya birthday Saturday so umntwana wakho uyakucela baba ngiye epartini yalo mntwana singena isikolo sonke so when you go there umntwana wakho makaya kule party leya kuzoba nemusic yalapha emhlabeni lo mntwana wakho umzalwane nawo umzalwane so uye epartini yalo abangena isikolo bonke uyo support so uJesu athi imusic ezabe ekhala lapha imusic house leyo ezabe ekhala lapha or piano or what kuzoba nespirit
esizayo lapha kukhala music wase Kingdom of Darkness. So kuza spirit salapha kulemkhathi. So kuzojayifiwe. So uma kujayifiwe amademon bazombona ukuthi lo umntwana omzalwane. So amademon bamenzani bamshuta icamera ngamehlo ukuthi umntwana omzalwane ujayifile music yakhe wethu. So ke bayenzani bazofaka ispirit kuye ukuthi afane nalapha abangasontanga laba abangasonti. That's why uJesu uthi abantwana beni bangahambi amapati wabangani babo. If abantwana beni basindisile umntwana womzalwane must live a holy life. Ungavumela umntwana wakho ukwenza anything.